Dous equipos conformados por estudantes do Sánchez Cantón participarán por primeira vez na fase final dos premios Teen Teach que se desenvolverá na Royal Society de Londres o vindeiro 26 de xuño. Polo tanto, eles foron seleccionados para ese concurso. Obviamente, nós cando tivemos coñecemento desta cuestión, queríamos felicitalos públicamente porque é un orgullo para nós que un instituto de Pontevedra este competindo así a nivel internacional en temas de innovación obviamente imos a colaborar con eles para poder que poidan asistir a ese concurso final. Trátase dun equipo de 3 mozas da ESO que presentarán un proxecto farol solar. Dependiendo de la situación geográfica, el panel se va a poder orientar de una manera u otra para obtener el máximo rendimiento del sol. Tiene una base giratoria, entonces dependiendo del lugar la latitud varía, entonces se va a orientar de una forma u otra para que haya la máximo rendimiento. E outro equipo de bacharelato conformado por 2 mozas e 3 mozos que levan un micrófono direccional pensado para persoas con deficiencias auditivas. O micro o poñemos no foco dese paraboloide e que conseguimos con eso é ampliar o sonido. Este proxecto está orientado cara a xente con problemas de audición, por exemplo, ou por exemplo, no ámbito biolóxico, para o estudo dos animais na natureza, así, por exemplo, os ornitólogos para escoitar os ruidos os paxaros, etc. É a primeira vez que un equipo español chega a esta final, na que competirán con 2 equipos internacionais, no caso das mozas da ESO, e 2 británicos, no caso dos alumnos de bacharelato. O Concello de Pontevedra e a empresa Setga son os encargados de financiar esta viaxe que ten un custe de 8.000 euros, un investimento co que tamén colaborou a AMPA do Instituto Sánchez Cantón.